Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo ke-14, menekankan dirinya tidak menyerang Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi dalam mengkritik perang. Paus pertama yang lahir di Amerika Serikat ini menyatakan dirinya bukan politisi atau pembuat kebijakan luar negeri, apalagi ikut campur perang yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tapi sebagai pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Leo yakin seruan perdamaian dan rekonsiliasi berasal dari Injil dan ditujukan bagi seluruh umat manusia. He said that you were terrible at foreign policy, you had fear of the Trump administration. I have no fear of neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe in the message of the gospel. Blessed are the peacemakers. It's a message that the world needs to hear. Thank you very much for clarifying. Sebelumnya di akun Truth Social, Donald Trump menulis bahwa Paus Leo adalah orang yang lemah dalam perang dan buruk untuk kebijakan politik luar negeri. Trump menambahkan Paus Leo adalah orang yang tidak berpikir tentang negara yang menginginkan senjata nuklir dapat menghancurkan dunia. I don't think he's doing a very good job. He likes crime. A man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan mengecam kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Paus Leo ke-14 dengan menyebut pernyataan Trump tentang Paus sebagai tidak dapat diterima. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di... Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih Tarigan. Dan saya Dipo Nurbagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan